من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor, ni mjunda honda ni Komor makatika odo ratsawaji tabkeinu anu wajundobo nzemai Komor. Ni wa Komori mahane kawaida hundunga uharumaze barnamaji za hangu haswa tando wa jailo andunga we makatianu no wajo jailo andunge bandaban ngamu mtosoni hezentosa za kisilamu ni mabiena salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu maisilamu titawanji tamuke letasila leo linu hezena fasi zao jumabani kao kazina uparihaniha na singa sina madaika ao ngazitungonda no layeni wakati la dhima wa Komori ridore jailana rejare nasuhilana notsa shawirwa hezijirio. Uskwalewe nutsiheya harma aktualite kao ngeo harma zerezoza nsuzamu isozinu ya wana ashwa hatu ikao ruono video nusu ya hatu ndonge kao zirisikitisha haku benge karjaka ansirido angaliyare tsansa uwa ukao wanashwa hatu zone zero rawarende mbi shao wanashwa hatu kamemu benge wanashwa hatu wanu wafanya tuabie kao ngeo ya laana haku kao wanduanu hisabulo kao lango harmo mji wa Marseille wafanya itendo iziro kao shinsi shamadosi shabili zijirio harmaze nyidozinu gabo wanama wajitamkarma leswala linu titawanja njitamke wajao titawanja njitamke ukaya gasibanu ha naswaha gasibanu ha utsahashawiri waheze tambuzu ndawo mkomor gasibanu ha uvehicule message yani wandujo kana tambo malahoni wandujo kana tambo za nongozi nji za miji suja banuri partage iliri juze wandua sane walimite zilombi zibunguzihe hauzizihe ezilonje madlozila iye ebengele swala lahu wanasho hatukao nusu haturere wazembe hambizila zinji zipartage wata mafoto ya sanga one hauze sura zaho wanadamu ne mijiwalaya ne mabavu sijabanu ndongo hele swala lila ukali la swala ziro ndondo mengoni mwema swala biri ya rongwe banu haukata shawiri halmandongo hamada zinu rihunde shawiri zibunguze hauzi tsidojiri shakabla rahane jansansa wa harmale swala linu na niswami hii hauri kaliyane radhi ni mwajuze ni taarifa ilo muhimu taarifa ino ngel julizi wao wa Komori wants do wa Komori wants iketino kando andua lo harmwe daula haki no atso harmwe daula haki haukaya wandu pia wasanga wa harmwe bato ngwazo mao ndemane kawe tarehi kaonge joka tarehi 29 yani le 29 la mwezi wa utuunu rangunda posaya naneza jio wa Komori wants pia wants wanshiwa mahususu harmo mji wa Paris bali hata ngabo wajoka ula wa harmaze province ngabo mkonsimu huu ujoka ufanyishiha Paris Montreuil rangunda posaya 8 wa Komori wants pia ruwalo harmwe daula haki ruwatsi wa harmwe daula haki ngari mparawoni o haruma yesali kaonge o haruma ye 59 rue de la solidarité 59 rue de la solidarité 93100 Montreuil rangu sayana nezajio ngari mparawoni nyonsi pia litengwe kaudo la tendelo anifundi Said Abdillahi ikao haya harmo mji wa Marseille gujofanye déplacement mahususu ladungwa ne mwanama alimsa miliono ana shwahe no andwe mabonsi pia wazima no ananyasi wahe mapanafricaine amambondro atendelo ne mwana mshwa tusania nami mwana nyanyi bolt no andwe ladunga bosonsi pia ngari mparaoni o wa Komori wonsi pia o haruma yesali kaongio inusali municipali yambao sal municipal mande France yaheya o haruma 59 rue de la solidarité 93100 hunu Paris Montreuil haukanga sinaranzora mbo wa Komori ebengenga mlindwa uhanyo nsi pia
ni wa Komori mahususi lo harumwe bwana yinu nano watsiyo haruma janibu itsoka yons mbahato walo mbaba Lukman nongari mparaona ukanga sina risala na mzora mboa Komori le 29 la mwezi wa utuunu uharumwe sali ya 59 rue de la Solidarité 93100 hunu Paris Montreuil rangunda bosa ya 8 ngari mparaoni nyonsi pia nywa Komori ramrumshe hata na mrambazo wana njemu ishie banga sinaranzori zambe nsuyo rangunda bosa 8 hunu Paris. Muziki wangu fundi watu mzee wa hatu Said Abdillahi ngujo deplace nele tengo la hela ngu Marseille wananyasi walo Lyon wajo deplace ze province pia haukayanga sinaranzora mboa Komori nsuyo handongo mtsouzi jua harumale suala la tsanganyo wa Komori wonsi pia ne shida shilobo nsi juu message nga mjodo ireje garendele yao wa Komori watukufu rejilo animsuba notsindo kabwa fumru haka wotsi mujuza inde hela hedu na ino andungu anjao no lawa shari hundana na msiba mziro bo wa Komori haukayaye mgazi jaka urongo ambokaya nariwane hata asha shitiridunge hata manga eshonga na shiziye oharuma uo mlingo he haruma ya avion ho aeroporo ya Said Ibrahima ramba o prinsi ya hahaya shashi tiridunge hata manga babo yokabo rirura na mvinyo manga na yo hatwari kamro hambaru na mvinyo manga ibengeza nongwe kaundo za jiri za husiana no anashwa hatu ikawo mono zembe hambinu suyahani wasakari tuzombea onde watsahe wazione na watawe okangasi haruma situation ikawo zenongo izo kamziono rangunyi makurie mlingwanza mtunde zenongo mzijue rangunyi ikawo mhana roho nyangu rango wako zaone zembi zijiro haruma ensi rangwezi tabishwe manamshe Mkomori nezimu ndrao nezido adeziwao harumaze nyido zinu rowalo harumaze TikTok rowalo harumaze Facebook kojo ambao wanaume si wanaume hao ikao wanashwa hatu zindeze mbwaza hatu ye heli rajaronomi sizoni hunu wanashwa hatu wanoheli kao ndo wazi uharumaze nyido zinu zenongo ikao ndo za jiri ye makatirala na uhuja ritona mfumo banu harumu mji wa Marseille yahuwa nashwa hatu ikawo wende wakaufanya zembe hambi zifilme wazisiso harumaze nyido zinu zitikefo zitikedo oso ba Komori msiba mziro warihunda ibenge kabla rahane jajaneleza zenongo zinu na onesa nizo nifikiriyo harumale suala dini tanzahanda nini laan shetendo ashila nane ni jashila rambe ukayaze nongo zila ba Komori sinanongo kauzi jamaskiti fumadziro haukayame ngoni mwanashe wala ngabora monalo TikTok ya sisoma foto banu na video hata yenge na mwana hahi mwanamshe mna mwana besolange na mahashenda hauma hamfukare haukume wawinji sinongo zinu karjajari bambazi karjajari balaze karjajari remebora karjajari saidie warenda na wasurenda shari jari laani ritsahe shawiri wa hezo nongozila haukayako zibwa Komori ganzomke makonscience nongonjo koma bani banuleo uhusiana netendo hamada shila mahususu nde shetendo sharende hashila ile tendo zero haku na bweko anashwa tu wala kwa tu realize zenongo wafanya zila ngari johendo juma habo wake sanction zijoka mfano dingo haukaza nongo zinu siri lemewa communauté comorienne rilemewa haruma zitendo hamada zinu bien que ngarono ma katoliki na ma chrétien waonde ma Camerounais waonde ma jau ma ivoirien walona zenongo zila ikao wenji wa hao zifanya onre bezi wenji wa hao zifanya walibwa wenji wa hao wandu ikao harumansi lona milioni zana damu zenti zila we shamahala ja Congo walo plus de 100 millions za wanadamu we shamahala ja Côte d'Ivoire walo plus de 33 millions za wanadamu abonga bandu ikao atao kwa tujulana we fanya zenongo zila gabandu kawe katinde aksan yo kayemru havanguo ibale drapo hau harongoa wanrajo ke aksan no imru ivoirien hau ivoirien gabandu kawe atakwatu shinda wajidentifie
bien que ngo harma zerezo zinu yema ala Komori lo 900,000 habitants rijujuwa o banu son sipia ya jaundi ho kabunga bonu subala walo mastari harma zerezo zinu asi hamba balari piha uroho sonongo zarunda zile balari tsotsu hengo son sipia haukemzade Mkomori uihare nde hokaya inde mbwa yahe mwana Mkomori de mzade Mkomori monokari kaba anur kaure mato arabu rika ufanya majilisi karitina ndongo ratu ka organize siwando Makomori leworo nde reduze wa hatari jihundungari njao harumazenyi kumbi na heni banu walo shuhuli kakaba kazwa jimbo la ukumbi yabo kabatsi mruzino rangu mrumata mrumshe bahata mmonoze mashuhuli zao numwaha hautsahani moneseni mbuhema shishori shienrorelewe gamwanawe hele mabana harusi wa jitsitsao bonsi harumaze shuhuli za kinduzari walo wanashedu wadi ngozine namna ila abaharo wa baba remasha babi hata wazifanya bezi ngwatsinza watasare ngabo wakazomi haruma speciali ngabo watilwao sharpo ngabo watilwao leso zenda hata wafanyihana teni wanru aume ngwatom rondo hamando wanru washe wesa haruma ukumbi yonde influence ya hema na mshe Mkomoro bani ya wasuli ne daraja tale o yinu rabadili hazila zabidi mru mazende se mru mshende ya renga wendeso ndoma na makati na botsuka ngaru wa dhara uo shaze nongoze ndo hele dingo mwono haruma miji nusu ya hengazija yambarila kutumia hawarula mkonsi wa hao wadzadzaha tunanasho atundo alisao wanra umema pesa izo pia hanzari moneseni ila namne kao ndo zenongo zinu za badiliha ye madhihabi ye maritaba yula mwendo zila tabia za kaya eheli za badiliha watsomru jirande ani utsikonsia wa heze nongo zinu kabanu senongozi nsinde heli za kaza baliliwa itoba kishama uduro na nrazade wahime wadoile majeleo yala wakeneze fei wahimebo mangoni nusuwa dona de kamrungu njodaho ni wasawe toe majele izonde zaribaka Komori shaze nongo pia zikauha na bani ukarnojo hamba yo halatu ya hao haukaeka nkudume katsi nkunche nguyiho nano nike yaranse za hezirengwa bonga zijorengwa tizamba banu tizambe mrume Mkomori mleo harende ha profiteri si wanrome majale orende ha ma profiteri mrunge kapablo aseduku ya mrumsha mrungu hulo mru gufanyozeza mru pia hafanyalezo na haduhuze wajomba kwa tina maji imadhamana wa mji kwa tina maji zekarari zirengwa o mijini werenga hure joda hone mrumshengo ndo hahimisa mdu mzima wana ashengo ndo hupara hunu Faransa hahimisa mdu mzima haukawa ndo hahimisi zekuti na ila wajibu wangale mbaba haho wangale mjomba haho wangale zuki waho nozenongo izopia zende zibadili hale oyinu mkubalu lukangara nzore ndi daraja hiyo habo zila dhama na zarifotso hamtuanza mzirenge na tukakari tufanya hazisanoa nrasha hatu sawanoa nashwa hatu sawanoa zadza hatu bali hata ngarundoma pesa menja na o labani okuwandu asha hatu wangu atsingofanya haziza menajo wenji wawandu afanyo hazaru mazitanda na mwende matundeze saleri za mrumzado fanyo menaji utoma pubeli uhalwe tranda badala ya mwana mme ufanyo hazi za restauration ufanyo plonji na ulo harumaze batima na wafanyo hazi haka dhawa kadha ezema lizatunga zendonda yonde manuwa nrashatu le uyinu warikadami za natsukawari loola noti zinraji ukanu suya hatu wahansu o depare ukangwa nzoze malizao wala kazitsonde la fami kazitsonde la ndongozindo ajina shangazi tsungo hende la wandu amado wana hatu no wana nasho hatu no wandrasha hatu no wana hatu tsiaki sazi nuze twabia zinu zende zila yabaha kukana rizirengwa umjini zisankisone mndu ibengeza ndongo rajaraziwo na za jiri Marseille zaho wana shwa hatu wakaufanyaze twabiyambi ikao zitikefu zitikedoso na wandu ikaongo haruma zenye dozi no ewonji wa hao handani mimi personnellement mlaani jabonjo kwa Komori pia wala anitendo jashida izakadwa bili ni develope mbabi harumwe partenzi memana ngamina partindaro harumwe shetendo shini handani ndo humjuza ni zendongozinu ezo nongozinu zila ndongozi sababisha ohindi ba Komori zenongozi la siparo zamba banwa mzire jei ni mabia ni mzijue ukaya shetendo rashio na shahoa na shekao shinti shahanda tishabidi zitilao harumwe zerezo sosio zinu zaho wanashi warenganao hamanro aume na mrumshe na mjokaya zilangizo sawa nezo nongoza papiza wanashe wala ngo hama papiza bo ya pariswanema na mme wakaufanya shetendwa wa filme watapapiza enda prison ibenge balengeri Kamoroni haukomori
uharma shetendo shila rijotsa wanashe wala bao wende warengeze hukuma zila ili waelewe vanunga walo harma halal fogo shawanu vaongo hamenu halal fogo shaya kinrushe na zenongo zinu zirenge mvu na mengoni mwanru wazitamvundu anruwa lobo nze vanu amzambo mzijuwe shetendo shila itendo ziro kalonga rikurezeyo rambe mjuwe gravite ya situation ya ho wanashe warenga nao ukailangio sawa no wanaume warenga nao halafu wanaume warenga nao ngabo wanaume kaongo warengo wanatiti warende zitendo watsutimu maha yabo yo sawa no wanashe wanokwa nashe wanu ngwafanyozi ziro sizamba banu ka wenji wa hao ngwa soko mori ngwabalao wana telefoni ngwabalao wana nrongo wende iho harmwe miji waukatsurenga ndu wa miji ya kumejusha ndo wana wa hao malahoni ne majirani no wana wa mji wafanya ze detournement de minorizo warengo wanatiti wao warende zitendo aziziro wanashe wa Komori wanashe wa Komori ngwatsingo ukau hawasi Komori wajipania hamvua uso ngabo walo hata ama wala wasa ngabo wataliko lihula wa walibiao ngabo wawerao zenguo ngabo wawerao zenkaba ilize vakansize hija wava wasihi wende warengo watoto wao wamaha kumena miraru wamaha kumena mine warwe mipirao ilara nguhunu wasiko morende wadori dhulumio wana wandu wao ngaranzori vehasha na mboda sima za mabaha rido wa sible paske ngarijua uwenji harimaze yemiji pia nga sinazelisti karituto aswa maha ukaizo zitendo zijiro ngabo wadzaze ngabo maeshababi wana ashe waza wana hamando wana ondo warenga wao karijo liste rive haruma karitina sirikali shangar jo denonse wandu wawati dobula were je Faransa wado hisi zaho prizo ya Komori zetwabia maziwana zila walala ndu aduhazi wa hili shabanu hapa okwa jabaku kandu andu aduhazi ngwa foze mbii shangwa sao Komori wendi warengo wana hatu nwana nashwa hatu wana wamaha kumena mirandar wana wamaha kumena mitsan wana wamaha kumena mfukar wadzadze wada wanashe wanu ngwa vao hasha na mboda kabati mrubelonduza hemba hindu kabati mrurovalizi habelanduza hemba hindu ngutsote mipira ila habalaneze ndongo hendado niko watoto iho ye warendaze mbi ngamjowo na mwengalia harimaze plage kwa ndo anasi vacances watoto maono wabalia pia wambango ndao ngare ndo raho hemala fulani longare ndo maluja longare ndo maluzini longare ndo arma hoteli fulani ngare ndo le moroni je sais pas où wala watsojahula warenge watoto ula ngwatsingo tembea no wafanya zitendo ziziro wawana ashe na naashe senongo izongizo Komori yabo wende hataba wazishumpizo walo Komori wabakinizo Komoro wanatu walo iho pia watoto wao pia baha yonde hazi waloniyo senabo kwatsuona haya kabatsu bandayo kabatsuro mru nono izongazo baedhwa homirayani senongo izo nongo nziro zenongo zinunga bidozu ndula shawiri benga manzo nimwambia kaya hunulando manakambwa wanahatu wananashwa hatu wajabanu wabira gresi wabira imora watsona papie waja walobani kwasingani lao harmalio de berjoma olamru tsungenda warenga warende olamru mshaulo na mrumme na wana bahie kaharenge mana wa mana anya hau mrumo mjini ya mrendezema mru wahenga zijamana mshengondo mbiwa mrengamwe hansibala hamrende mrumshe na olamru mshamandaye ntito amba pia nratu jodo jitaharara shana mdotunda bazenongo izongizo bonsi chuvana le fijo laho wanro wenji maonao hao washashi waheza association zaho wanro ndo armazenyi kumbi hunu jauna jau na mwendo hafulana ni wanro umena mjuo kabalo wanro walango na grupu ya association ya mamalfaiteur waloba dati ngofanya ndongozo kaya watsodo ndawe tsaha watoto nonjilana na hindini zembitsa zila zende zijaleo haukayamba ukeka ufanya zenongo zaho asitara mguye tso uliba sitarani haini wazifanya haibu zotso jahaibu wanro anubu wafoze mbii mrunada za feze mbii ya juhea za hende ambe mrumeze nrabo hawe mrumebo enda ufoze mbii urengo ima nama amanda wenda wafeze mbii ubande wende zaho shati ndo tsoka ya mdungu jifilme ngamono za hundra ola papiza ola hende bala mbangu filme mnyezi mgwa maiba ukaa zamba ukaya haini mri afanya nrongo hasitara mguye tsoliba mru sitarani heni azifanya haibu yetsoliba mru haibu akabati eweleo
uko kwa Benwalidi trawa yesu ijeba inu kabatiza hewe inunga ramba urunde dalawo senale onga mrongo hauziro mjokanga bandwenda jamba tsibadile langi shande heli nuyo zenongonga zibirona yi mitsi na udamdu ezajiru izozo hidwa shatsi na udamdu shangari la niyo ngaranzo solution haukari lemewa vanunga sina wananyasi walo wa nsizindwa jina watsowa komori walo vanu walo maami wa hatu harimaze Facebook zinu harimaze TikTok zinu wandu wao piangu haridungo vanu ibenge iso nanzo na bebando kaya na mtafadhali bazenongo zinu zisa zirende hamda zendata zirende hama jandungu wanao wanatu walo komori wende wasoma zembe hambizinu ngono wanazi jana wamaha 18 wamaha 20 wandu wao wasandizo wasa wafanya mazama iho ngwalido walo manga warwe wende warende hama nono na complicite ya juu na juu hata washia gasulanga tsungamba ronandu wa vango zani manange na iPhone 17 ila hero amanga ye hero anindo ndiye wone jira na jaji sempatizene mwana nele fijo no domranzor dungane nzoni fulia nzo jau nduna tunde mana banza ngo zinu kaja kansar mwana umebaki shato wana ashena izongizo nziro ndondo kati parofanya suje banu tsonesa ye sagesse ya mrumshe tsonesa itaratibu ya mrumshe sionesa inana mrumshe kaunde ya mbishie hela hahe nesitara hahe no mjibali yo hahe nezenongo zahe pia kinyume waizoro nao harimaze karne za mwisozinu ngasa harimatabu nziro ekomorile mbele ya yebenge kamtafadhali zenongo zinu razundi la shauri dingo hini wanrahemiji majuo kaze nongo izo kaziti komoriba hishezo ngazipangwa orangu labani hale wanandongo wawekawa kaya harumo wanashwa hatuno wazaza hatuno wanrasha tukomori ambeseri do waza ambesemdo adonu nchia mbesezi kaudo hamba shaho tsenda lozirende hebevwa wandu wazaze waili ondengo afoze mbi kamtitso faze mbi mondane zelana za Mungu mwali ndaze hukuma za Mwenyezi Mungu ya johu mlibani hun duniani kabla ya akhira boko izo pia zotsoliwa nanda zinu zatoko jaza ajiri shaike mdungu nitsenende afanya ndongozo jifilme akutsujo kenu wakati wa jifilme bala hansi trasi ndongo kwa kila nswa ikatsinde ya ufilme yekandawe ngasinando azazatu manungu ajitrompeyo walo harimaze Facebook zinwara ngali yao makatingo atsingonja wapi wafanya live mrawa onoda honi walo bala na bala kwa tsubenza ngabo mndu ya paro okahoda honi yakawjifilme zenkaba kabankaba wana wakabonze wabulia wamono on live wakahu mpara mambo kazi mabanga one live na baraka jaka ubenzi yenge bala kanza shanje mbangu ndani demane kauze telefoni zinu na mtafadhali surtout ni wazazaha tumria do fanya hadhari parce que ze tactile zinu il suffit apia mbando ngo balo kutsujo zijirio nga one direct reka TikTok reka Facebook yabangara nzori mwambia nukaya karitsu jwala ndu wakafanya ndongo walibwa karitsu jwala nrikao zila twabia wakanizo wakauzifanya almuradizo nongo wafanya zila ngwawo nawe mavuna ukaya haina mru yafanya ndongo habedhwa haukara ngo sawarenga telefonu filme bala husanga wa harmo do wa he dunia kutu jo saujoro hawende bandwandwa jini kutu jo saujo hazime mru telefoni zende hundra jini kutu jo saujo beha reparatori yende ya ibalanse be mala hundra jina kwa jambabo konyi wenje harmanyi wanasho hatu ze telefoni zinyi kamjuzi manipule shabo mwenda mbloki anambandongo nga manzomi wa reparateur au mnike mwana au mnike mrumme na banunga mbonga mzimao na balaka zitu zimiha haukazi ndongo zilo na karto memoire yabo rahaye jakaya ye karto memoire uyotso tolwa ye telefonita fadi wai ketso ne habahanu hisisi nyumani haina namna telefoni ya minyiha ze recuperation za hizo ndongo zilo abo pia zoto fanyishi vanu dunia na mweleo kayale oyinu izo mdingo wona harimaza avion ye kamushoke batinuari undriha zenongo zakari mavyo pia ziparisiwa na ilavyo ya hawa ya tsambalia uanduwe kahenda watsahembio badala yotsaho wasa wazoma wahano wahafano watsufa shae karto memoire ani ye karto yende batinuari yahe avio ilade ndongo ya handanitsa hao hasibabu hindi ilande donaze information pia rango wakati avyo ila ya demare hata ijeiro ohe hebo juu izungulie hata haina mbandongo ya he piloti ya ifanya hata ze error ya fanya neze nongo za jiri pia armo ya avion gizo bala
na webati nuario yo sabarini izomo ilowo nonga monoka yo shinde récupérer les informations yabo yo ndio nanzoni mweleze nuka ze telefoni zinu sawaneze ordinatori haina mbandongo ikaonge wa haruma ya nouvelle technologie inu ke japaro zima pia ze trace balangi izo bala haruma carte mémoire haina wakati jonde patso yotso josoma andu pia ngwa joshinda wafanya lecture ya he carte mémoire e mafoto mwamba mzimi ze voko mwamba mzimi ze nongo pia ngizo bana yabo andu wanu warepare oze telefoni hakuo wenji wajojo fanya manipulation wale warecupere ze nongo zila kojile wo mdunge na mwana henu wakate telefoni ya bloke hauke tuhenda au ye ekran bloke au jau ngo pare mwana nzo kwe banuni fanya jau yeke mwana ho ndo ndabala fanya ze manipulation zahe anja galeri hawanja mala hula ha récupérer armaze fichier ikaw wewe ujuo kana stockage ya message hula na mafoto na okutujua nyinyi mwansu kabale mafoto tsoka galeri ba hinono bala wojo hanza ufanya utelecharge ndubala shende harma fichier zindo jina zilo harma ze telefoni zanyu zinu. Donc ukamsana mwafanya jitihadi ekamru hendengu ufo zembi ramrumshe mria sana zenongozila za hisi za harumanyo waili rahano kaya mrado juha yefanya uvantara wo filme kamru hendengu libwa mriambe mrukahi mabo onebo nifanyao zisize banu mrianga lieka habe harumado teli mrianga liaze homa halaze kamera ne jau mata waza ferizi nubo mkomo ribaza nongo zinusa zidepasa nga zendo tro bati ke faswa haya he video ila harmando wala tena kabati faswa banurizalo anga sina wandu wa rizaya anga sina wanarazaya rila wa haruma miji rila wa haruma fami do mana boko yambate kamdungu manone mru mshemru tito jifikirio kani manonaye bati lemewa hawe mru mshena roheba miti lemewa mrutende hangala entourage kwa katu wakozifanya kujazifanya weche shazi ndongo za jazatsa hani fami bili za hondana zokata zinji kaula wa fami zinji nana mije kaupuha miji minji wajua kansu wa concerte ana wakubaliana endole paango aheno ndongo ndohe jani buya hao bengenga one mali ya hono otito shindema wajifanya ze ndongo zao haukaze ndongo ziji saude zelo na nasaba zilona wandu wazimilia shabengenga ona emiliaringo lolo heada yekautso ndo jundo bango na weche rango jukoranda zilona ndo. Donc kwa wakati zetabuzi jao mrati to jifikirila wa eche amdengo decision ashe fikirlo wana ho ebano abane ndo chilide ndo leno ananungwa joko kandindi fikirlo wozaya ejore mane krizi ndo hehele ndo leno yakabaliwa neze faida na kozundaru mwemru mshoyaru mwefama wemru mmewoyi yebawo mjingwa joka hamba jeneza afanya hajana nezilole wewe watu kauyanza no akauyanza kamnungu fanyo ndongo benge tsidazinu za mashuhuli shaheni mbandongo mwanadamu afanyao mrutenda fikiri pia bahata ze deménagement mrucheshelo kwa nangu wakaumrani hunu wakale koli wakalezi wakana wanzanole koli waka ujitrouver uka ujiretrouver wema wakajau am déménager ha raison hindi une raison ya hazi yo valable une raison kwa na kwa sans sécurité yo valable une raison kenyu bangi ontinti yo valable shati lo tsoka déménager nende hulabe manzani wangu ngehula am déménager nende hulabe umra unuko tsujisa vanule wandu kwa tsari mazi jisa wandu nga mazi faiyo ekomra ko tsujisa no kutsunda mrio tambisha wanangu asoma ondo embaha zingio karibu zenongo zao pia ukauziparisa yabongo tsojamba mdemenaje bomra unuko tsujisa zenyumba zinu zahale shangio nkuu wanangu ndo banu walala ezahonga zikiri yongo mwensheri harumansa amanda yinu rengezi faiyo rahanezi jisa obo mana mkomori Bengeze nongo za jiri zinu ngani mwambia unukaya ula msiba watu sonsi ilati furaha wala minjahaba nunjen cherereye ati haba nunjen lile wana wana shwa hangu wajende sawazi hauende sawazi haru matobi amanda zila umande wazi wa mana mkomori mana msheba na umana mme neke nabore ndomo plaji wala wavaze kiloti wala wavaze jau wajende sezifu bawazi wala onesema bajawazi yono kendo limit womlomo pisini ikayo ndo limito kama na mkomore kamru mshere kamru mehende wazi dena mnariva harumale jotolinu mrao no mana mshwa mrumra fikrola tsi mkomori hajibu wezi fuba havamna kilota umna jipwa mbidi hajibu le matsuli na zilangu jendo izondo na zamba nekeneze konserizi onao reka komori rekanda hunu yaho wana shwa hatu no wana ume wemo wado sunduli yana no tsense mlana no jusana no baharana na jau neke na urwo no monzano hima na ore manaze bizu kwezo pianga nizieshio
shaziti je harma tabia ya hinu raona zinu Marseille. No. La vi mariju selejiri la hani rudiritsa heshawiri. Ebengenga mtendeni juze ukaya hewe. Valaro no zenyangu. Vano wanatu pia wanashe watiti wanu. Watu timu mahabato watimu mahakumena minanehenda yotsi haki. Zirundongo zalanganiwe heli samiri. Yalo ya tungoma jimbo yela ano wanrome warenga nao. Warengo wana watiti no warengo mabani hao bato anhu wao. Waze warendo kako atina ndongwa jozifanya harima mji tsotudo zubia. Wana mashababi wa warenge wake wona omondani. Zopia ngarizi juwao ngariza mbao. Bahatu wanroaza dezetwa biozoza suilabo kabatibo pulia. Yabole wo yinu mrumzade kanaka ujwa mile mrumahu mwanamahu mrumahi ambengo ndonai na zanongo zila hazundungu zifanyo. Mtitosho kama mwanamme na mwanamme. Hata mwanamshe na mwanamshe yolana izonongo nziro. Kujwambe kazi ndaba hawenda atangwa kope yao. Wado ji komea no ji filme no fanya ndongo amanda zila wando azaze jawala waza. Yo wanabo wa unaze video nga mjoka hamba. Wanahanyu mazaya wa obo wa unaze video zila. Gwajoko mabani rongo hindi. Gwajoko kaharma situation hindi. Gwajoko jisanteje molekoli ono wanzani wao. Homra yani. Honzi yani. Wawonga wa haruma torwa mozi rohana ni mwazifanya. Haukamsa mtraumatizo wana kwa nahenda lekoli. Paske wanzani wao. Gwajodo ambari wono mama hatu. Na mama wa fulani waka. Balango wa majirani. C'est des voisines. C'est des meilleurs amis. C'est de la famille. Shatsa wale ondo wa junro wa ilingo haruma tobi anziro. C'est compliqué. Yo wanahanyu olikoli. Donc zenongo hizo ngizozo karjerilani rambakaya ngazipanyishi honai ruone sokaya no twabia madazila zitido filme wa hali ila karna ushindari mzieni kanga manzo mzifanye longa mdunga nao mfanya complicite mwende Turki ondora hule magaun endora fanye kursu Dubai ngarendo jao na bala wala ndo atsingo fanya sorti wende wado faze mbibazima bana banga mditao hararasi ndo mahani ukabare one complicité hanyu no wanzani wa proche la vimardo dute wala ngwa unandongo ndi ukwala wanzani tena abanungenda watenja harmandu wa fami ngwatsingo litsena wakaneze tobia hizo ibengeza ngo zila ngizo nziro ukabano wenji wa hao ngwa sao komori wendi watsamizaze tobia mbizini wana hatu armwe miji atu pia warengwa heze tobia zini na bwesi mambia nuka haini ndongo mriazi fanya haruma namna ya sitara Mnyezi Mungu bahiyetso libaha sitara. Wanu ngabo singaga sina wanahunu ngabo andu hunu ngona wandu wazungulona aurekana awashena na umendini shahidi mdungondo heza hafeza haja balalala. Ya mrumaho kajure nda mrumaho kumshao kaja kojojo adoma celibateri kwa tina bezwe mraja afisha adwamba jao. Ya mkomora jansu ke evantara. Gendene mwana wa fulani ya wefo mwanzani wa hatojua. Gendene mwana mshe wa fulani ya wefo mwana mola hatojua. Gendene mrumsha fulani ya wefo la hatojua. Yonde heli ya mkomori bahibo mgazija. Uvantara wahe wa mwinji. Tazinu zendezi wa suili harimadara hamada inu. Zenongo zinu ngizo nziro. Zenongo zila rezilahani. Zenongo zila zisazitambazo wa komori. Nyinyi famizatu mlokomori na mtundo wana ukaya wenji mwaonao neze nongo hizo mbati do shokawe ijirani mzaza fulani ngwanzo mwana akauja vakansi hambela wana kabatawa mbela iPhone itei mruna tunde iPhone ya he relation yotsuka kabatu wa jose dawana tsuka kabatu wa jole la wana shari sangari jua ukaze nongo sazishavire mananga bo hata waloma kapablo wa warenge wa jefaransa no watsoja warende wanduwa shadoka ona ondani na wale mrumenge bala yesha fulani hajata bezarenge ya mweberge walaka tutsa ndongo tsotsi do tsokabala ngumlindo ya jamfanye twabiambi na banu zongizo nziro kanga bo consequence nziro haukaba ni heni zatwe hansi wa henzi ya kibinadamu ya hanswani Mwenyezi Mungu izongizo na madharadwa madziro fundi jibirilo aparozone sabanuka wandu adingo ngaze sabuni wejikomea walanga bo wadebo haribala na yoko eleka mwede mangaleki science parce que ila tsinrazi ya ufanya mwanamme ya juwe ya jisatisfeze ze besoin zahe haurenga prodi jazila doji komea valango jibe harma marabwa haukaya abo yelikijaho la kejarwa heki asiabidi rohe he ani hena umalabidi rohe vahenyi wanaume no wanaume mdingonda mwerengana zenzi ya mbirozi zilatsinzi ya zahalalishiwa ula wade ndondo mwajitiye bala mziro batino esida neze meste zino hepatiti
nono yuho malambiro wiho zonziro monsi bahata ni wanashe banyu mrengwe mipira mwejitia wana hatu wenjile weyinu kamdo fanye sondaji kwa tuzaya zabarindi ni mtsingo damba komoroza zure jedingoni mengoni mwizo dezendongozila dezondongozo kaya hinrusha afanyiwa shitinje haruma zungo za manadamu sheda sharengwa shamba shida desha nzo shinje manamsho zungoni aheni wakati mipira ye matieri wiyo yafanyiwa kutujola matieri hindini kutujua ngio na konsekansi hindini kutujua ekange dekompose hao c'est-à-dire a force ya udoibe hamale ka uketu bidi ekaye produit yo makati ngepuhoa na magamba ngeutiao ngofanya infection ngejota wademra jina ngejo deja wiyo ililoti ndio Mwenyezi Mungu yaifanya ya yehansukaya de yabirido hundrana baina mrumishe na mrumme ko jamba mrumishe na mrumishe za haramishiwa yabo wanduwanjile wainuri shoka kwa tuzaya wana mashababi wanawashe wenda warengwa wafanywa zitendo zila wetilwa mipira ho zungoni haini wakati we jomolwa kabo maleka uladhima nga utushe wao nga urinde wao sensible nga minyonro ngo wabahile zayali menye haza nongozi menye ha kojo ambaba desindwa jina zijochwa huja mpira ula we manadamu indine manadamu rengo konkombro hauharenge butei hauharenge mpira jaula hadoji hezo zungoni rekamru msheike yabo mrendo arma unono wemrendo harma tabu nziro zao yesu hahahe na mtsozi tunda na mtsozi sama daktari mjemuoneze konsekansi za mrulingo jeheza mipira uwezo wa mipira halafunga ramba ule winukaya enzaya isivi dingoni wa komori kwa tsuzaha winji banuke tif komori ba okaze to abiati izo ngizo Faransa ngizo komori yabo mala iho pio ndo armilao mipira hiyo wanru wa jomolana banu mtsono kando andu aduazi wala shabana tao wandu aduhazaba hawa retrete wandu mewa be wala retreti anticipe habo asa wenda wanja harmaze to abiazila jawandu meba wabe wandu ashawa la retrete anticipe harmaze to abiazinu balango na mama daongo ndo mbio nao si haki garitambi hao silionoze nongozinu napwabwa ukabano aba okwachuria banu minetimizibano mjodeziwa anetimiziba nunga bajohezwa balina tilfujari banu wande shayotsi problem sheforma bianukaya na mhozwane suhahanyu na mhezua ne dini mwamba mwinji mwikubali na mhoziwa no wa mzaani na mhoziwa ne miji wanauma hanyu ni wanaume banyu na mhoziwa no wanashwa hanyu na mone haya mwanamme na mwanamme watoto atitu wanaume warendwa dahalal fogo wanrwa zade dahalal foga yabo yoto biendi na baha kamchuo na zetabu izopia ukabo minye malezi ibenge yondo pando handa na kanzano ne sokaba laze nongozila zila lotsi za mando lotsi za bili ngaronwa no mena nasho zubiswaban ndungu joko imana mnarenga manamsherizi haramisha hondu tulo harumarezo shawa jaunga ruone sokaya zoti njema hapo mrare ndoze nongo na zirende sha izondo zamboko lama na mmengende na manamshe wa ndoa duhazi wa ili wafuzembi ngari jo wade ya hizo warenda ngari jo wade ya hapo watu wazengo arme dunia shawa jau zeja za mrumsha na mrumsha umrume na mrumme ndongo kao zila ani wano silamu zina wizo ziharamishiwa zina shangabo zina na zina shaside mrumsha na mrumme yondongo nziro vanu nga sinadzaza hatu vanu walolo hama 14 walolo hama 15 wandu awa kahendela nono ndoma hao izonongwe kao zo natureli yabola adhima wasangwe ndo harma ndongo zo kamaudu waje wazai sha eske nga muimagineyo mwanamshe ulo na mahamengo mitano yendare ngamna mwanamshe wa 18 au 20 ko jwambo nsini mayabo ya rampira mwanamshe la kajaparo ndolani yarenga mpira pour la première fois ndo yamrende tendo jashila ya mdengo ndusha haruma mpira yeninga mfikiro ndongo hindrini harumwe mana uwe yendo huwa ya realiza zenongo ya zamhunda ngamu imagineyo rarangu mwana mme tsondarenge mwana mshe wa 18 au 50 mayabo 20 au 25 ans même 30 ans je sais pas ngumfanyo zitendo hamanda hizo pour la première fois si tuamba hamduluma ukaze nongozila ezaka ansie sharia neziji saode ngaula mrumloolo yafanyoze nongozila rikana zazatu walolo kenza wakati wala huja rikana walolo 14 ans yo mariage
shabaka consentement za famille waka consentement zahe mathalani ne mru haunga bo atsuka hele wakati huwa uzi karma ndongo za kutimuka ya wide mwana atumuhunga nzori bezeri mloze ngwando aduhazi zikaubira he namna hiyo. Donc kahenda la lene mru mahi woma na mme na mwanamshe hujobaki na ila namne ka huwado ambaba latilo lo hama hamisha ashiba lo anza wa mdhulumu hauyajibi okati lo kabula tiza kabula bangabu walone fierte hiyo wanangu tsanu lewe minga mina wajunga maono izonongwe kao silamu mahashenda hasa onoze farulizai hasa hanjia ukaya hasange mrumshe tokunga wadungoze sansi izo heki silamu neki indini ya hatu walo harumo uzungunga sarume mahakume na minane ne jau shama hakume na miranda arumrie lolo komori ngabandu kao ketu shoke mwamba nono wo harumansi kao haziyo msomo katina indini ya hunda mruwa mahamengo miraru ufanyo mbahazi yamba ngumlolalo na mahakume na mfukare hakume na miranda arungujo mlola no wanshi hazoa na ziwa na hafanya jau hadungunzi ya zaki haki hafanya ndongo sha enga muimagino wando azade walona mipira kauchu yende arenge mwana wa mahakume na minane hauma haishirini na mitanu kojwambo nsini mayabo ya mdengo mrushahe hakauchu ngamrealize yo krimu wafanyishi habari yabo yemana mshola maudungu joko jisante mruhindi rohu ekaha sahande hata nabahi ukabanunjare ngondu shangu ni mrume akaunlola haubona mswambatse letunda naksi datsirengwa ni mrume ikao yode ki binadamu ndo mrulala na mrume shende yarilizoka sirengondu shangu non seulement tsirengwao hanzie kauke jabidi haukanja kando la ninja kajau shatu ditsirengwao hamakauchu ni mrumzade yondongo nziro yo traumatisme nziyo ikaonge bako avie kemro realize parce que bano ando anungwa tende zoze materieli donc rangwe sa warenga iPhone 17 waibela mwana mkomori wambeli la magauni wambeli la makoshi wambeli la mapesa wambeli la jau wamnetwaye consciencial wenda wamkausa warenga mpira wamhobowa wamdengo ndusha he mpira balwa katula katsurealize na bada ngulindo maudu ya japa rololo kitme munga bata watsokiru lolo hauhende halolo akakashindunda mwana haukompira ula umjomo wa uminyize katuleti uminye nbandu abidia undenza ya leo nunga monao wanashe wenji komori kwa tsuzaya watoto walolo hao 18 19 25 ans kwa tushinonda mwana mndumenga ndo amundu bala katsinondusha ngufikiri balola mwana mme hamanda ende nda ya mparatine yafanyaze nongozila shaindo jari alizokano balola mrumshama ndaende atsoro mpira ya jamrenge ndabahane nda mtsambazabo ya rengo mpira ula atsoka jumotso ufunga shinoni hamasha na mboda ye hano si hano tsomredambi hata ya kazema no labahane na balola jirani hawata wandu wafami etobia nziro bakomo na mkera dile swala namlira jisonro msubamba anga mambo ilimwelewe ukanga sarumata bwenyu wanaashe watoto mloko leo zenongozi numtsozi bandaza shamafanya association ya ufunga shana boda iliza nongozi ke hawanduwe njibonsi juu hakaba nungondo wetsa ha makliya hamadao au makliyanti wanao mengwazifanya hawinji wanashe parei njema sulinda minye karieri ya hanyu ya ubinadamu ya uzazi minye onono hanyu minye ze famille mlatsa reputation dongozi njizi fanyishi hazi sinonga kaongizo normali wendo upande huu upande wabili rono mafoto ya sisiwa bande mafoto ya sisiwa nga bandu ambao kaya zinsi haki kejabido andu anuwa siswa ze imaji za ordo ziona vanu zenongozo kamu kwa mbandu wake sitarani walivea sitarani ngizo ndabi vanu zenongozi nza barindini vanu kamtsono kawa no ashahanyo vanu zende hula zijahula miminga ni mwambioni le bango la rezo soso linu bakomori linu lirendeha mahakama ya kamili rangule bango la Facebook linu atak TikTok ngali influencer yo ngali hundo resolution non singa monoka ngabandwa jobanu esiswa abantu handongo za malene ngali bwao ngabandwa rendozi tendo abantu ngwa denonso ngwa rete wao ngabandwa ngwa fanyondo ngonziro banu zidononso wao mijingwa rengo karari hizo hakanga bo mijata otsojo zazidi wandu wenji wajirela mapasori hunu wahibi maliza wana wakomori walo harmazensi zinu wanza waje Faransa wandu wao kwa jaka ujula isimu kwa jaka ujula amazina kwa jaka hone asuraya wasiswa banu pia abungabo za unri ha solution ngabo watawatso hone ha hizo
wandu wenji wa detourne mitsango banu wasiswa TikTok banu wasiswa Facebook banu zenongozo zundu solution. Wandu wenji wa violewa na banu waafishe wa armazerezo zinu ngabo wapariswa wazingarwa ngabo watrawa ngabo wanjandani wa bandaya watsosubu tudisa ngabo famizare mwana la huli ya heze nongo izopia roa hiba roa ua roa hata heze nongo pia yabo kelko pari ze nongo za rezo sosio zinu zinzironde hashononde shansambili tena mru atishidharau hakeka mru haparwana aibu amba mru yetu hengo ya ukansi haina mru yarendo itendo ijiru asiso armazerezo zinu uwe normal maika ubirike hasa haile ukaya no nsina droit ya ujua uka badi mru ya hisa haya na ata wandu wato jomdunga mbiyambe ola mwiji mru ola ibila mru mapesa kaja ola detourne msango ya titula msangoni tena ola hawa mru hafu ngutsawa sola na zingarwa ola hata hezo nongo pia haukaya rezongo ndo haraka rahana ndongo za polisi na komisariana jao d'ailleurs wandu waba hare polisi la gendarmerie ro wandu pia les enquêteurs que ça soit en France, aux États-Unis, aux Comores wandu pia ngwa jo armas des réseaux sociaux ngwa wonandu special wafanyo hazarma des réseaux sociaux zinu waje wadu enquête no dunga wonaze nongozi jirio abondo bano azali sinu so yatu yanzari uwe yarifunge dabo ya joba ni enhanso andu hewe shezo rambao donc uze nongozinu ye heli rijuao risisi mru ya viole bani ili ya jula ukawaide mru ya nadashe tunda fulani risisi mru ya roa hitwa bani ili ya jula ukawaide krimineli ya uwa mru ya hafa ya asasine mru fulani risisi mru bani ya papiza bani ya fanya dahalal fogo bani ya dojulo ka olande ya Paris wa nema ana ya ka humfanya shetenda fulani mwanamma mandaye hawala ndo ana maili wa ka uremema emijenje yode helinyo anashe hautsahazibo ne mtito yansukawo imana mshe yabo no manamshe yatsu jisitiri yarendo zembi yatso jobu bandaya shaya kubadende afandongo amandazila ngujone habani ya hundezela ana zaho wanadamu kabla ya hundezela ana za Mwenyezi Mungu na iza Mwenyezi Mungu zode za atende emanenge Mungu kaja kanza mlani hizo yarenda boya afanya video ya kaharumwe telefoni yahe zitojo bakarumwe telefoni hawe telefoni ya baizubu mshanani hawizubu simana wimenyeha ya video ikake oneha sheka mgwenda msabusa hata hajamsababisha anja armazerezo na kubalukaba la Mwenyezi Mungu akanzamni kembudahe unduniani kabula ya akhira donc wabuandu wao dotsoka yaze video miimi nsuzi wana nasansi ya tobi ambi upropage wabani au kabo karitsu somesa karitsulela zeto abiyambi zamuri yafanya to abiyambi horitse na zitiro abantu yabonga lelo anatu arma madhhab manwa jini sheyare ndazenai ye heli rujwa urisisi mwanamme yarenda na ibanu yarenga mwanamma mandaye ya mwenda hele ware manami jenjeran ye namna rujwa urenge mwanamme ya viole manabanu ramsisa banu ye namna rarenga muwambo ramsisa banu rarenga mafura ramsisa banu habo ya rahitwa fahami ya asiswa banu o wana wafanya shetendo ajuzi warenge mwana mshwa hao wa muhoro wa tsanu rawasisa banu yode namno anashe wanu wajo sisi wana jamadao yoketino kaya mwana mshwa hatu wakala anashwa hatu wala anashwa hatu wanu mwana mshwa mrutide ya tozara na mru sheka karjawone sa koreksyon ya hao bao kazi na ubona la vima huwa hundezela anazaho wanru pia atao wabaki wajelewe o wandisa zenongo zinuare jaidingoni karna ujoka ama rikena ukawa indu warisisa o bawe ya labavu fulano ikartu sisa ye namna mwajo urengamana mmefulani ye namna papiza umuri ya rengwa ya siso abanu ya fishewa yenda ata ye video yahe ya suiksitate sirikali wareagise warenga wa mtrawa mfunga zo muringi zo majana matanu komori na zireagisewe halila wabuhe correction ye namna rijojwa huo na bahema na mshe ya jofunge jitihadi bani yarenge mana mshe mineur yarenge mipira ya se komori hau yake komori ya domrenga yemrenda zitenda zijiro na sisi wabana wanruwa mwone wa mjua wa mlaani ya hundezela anazaho wanru pia hata ya tsunde banu bobira denge ngujini kofaso hayonda marengo na ndu na mtrawi ilo wabaki walo harimazo tuwabia hizo ya elewe uka zenongozila zilangizo nziro bala sati zandisa na ntubiende jedingoni ba tazila wala tola sasi swangwendo katina banu ya tsubiro wana habangu andwindi mimi nga midakora nrado afishe ze surwa shaye mafoto aishaze video no nsibo hari yabo ndo atite video za uchamfu banu deja se page zanu zoto jo blokewa ninde sahe zerezo shabura njajar mwemiji kamakini
na mkemakini babu arjoko jarme miji shabana baha bu mama wa baraka mwana wa baraka bongari jawar memiji shabanu ngasi harma zerezo siwa hezerezo mimi ngami mengoni mwandu walo dakorize surazi do sisiwa haina mru ya rohito ni mru ya fanya krimu bana yenda mahala ya uwa mem ka uchiya tuyetafam hau paske ngazi jirio ngabandu wanawa wao wazazaha wafu zanongozo pia ngarizo haina mru ya rohito abanu haina mru ya fanya krimu na afishewa iliwandu deja wa mjue ya tujojifanya sempa hedemala hundu agenda uwa wabili haina mdu ya rengama na banu ya mdenda itendo zero na afishewa jabora afisheo ya juli hanihe haina mdu wahe ya jabanu ya renga mwanamshe hamanda ya mdenda mdumshi ya jafishe banu ya renga afanya videwe hali lazi juli hani hao au kabanu nga bandu wenji wa jula uneze tobia zinumweshele wangu wenji momichini hatungari wajuao ngabo watuhumlao ngabo hata wakonfirme wao zambo mabangweni rawa naomera na ashe harola ngende na fulani valarola yena tobia fulani shadu moma ukarjona benva ya heze video hauyenda hitiliwa zaka na ushahidi ya bori bakar mwedutu ya wemdungene mba protection loka walangwa mdhani yao ngurengwe mba sirava ya ngurengwe mba gauna vaya jotengweni pourquoi parce que kazi jaja benva sheyasa ya jisiso bangweni awonge nabo biranda babitsena wonge nabo biranda babitsena wokwe kaija ya iya ngarjohelo kainu iya yoangu pia sawe maîtrise ye kazi jaza montage ngajojulo kazi no montage shaheni mrienda yaji film ajitsuengu wongu badaziwari de ko ande yakso jibenu wakabati pardon ge bidiyo mafoto ya siswabana par contre ze video no ze video no ziti shaheni mwanamshe mkomori ujonda hafanya itenda iziro ikawa hajifilme hajisisa almazerezo ladhime mafoto ya tilwabanu wanduwa mrambuwe wajue jaboko mwanamme bahi ngutilwabanu wajula ya hitso ngutotilo wajula ya rengemna mwanamdendeshe tendo ngutotilo wajula ya afanya itenda fulani iziro ngutotilo wajula yabo hata nyinyi wanaashe ngamjotilwa ngamtilwa wo mimi ngamidakori na wasisiwa ze imaji za hao wajulihani eduna pia yuwalangani haukakwa janza wastirihe haukawa jozifanya hizani wabandaye wabanguwe emio mwajeuna ado jina la jemabani hao we harma zenyu kumbino sihano andudo wa dute haribala fulani yonga bohari shezasa zaredaje no na wana wafanyile hali yozi julihani yezi jojo uzia uko karti na correction kati ndiyo ondo pande uo kaya ngabo ambayo ke mafoto atafishewe mafoto na afishewa zabaru jojo afishe mria viole van rafishe mria hiba rafishe mria uwa rafishe mria afanya jau risojo jo hafishe oandrikao ndo wafanywa nashi wafanyoze ngozi na wafisha wajozia ikakwa tuzia shabu asanguzela anazaho wanadamu kwa no katengoni wana mdutsena ikawa zaze fami zao ziramani krizi izo ndizo wazitsa hawo wezazo Mungu manambu kaja paro sedazina kabanu ngabo wakomoridi ngorenda josila mun woteshe zo dizo mgwa hanza no ngabo izo mwanadamu hanza ongo mzumgwanza o mweshele ngu haja na mvinyo haja na maja mvua haja yaone uojo mwishilia netujo mwishilia yetu mwishila ngurengwe mvinyo hano shamgu kajaparo todauni ya ubale mapesa hobo ya utahazini ya uba unono ya uba mahali kajaparo baliata unje frampri utuende oba lwe kokane fanta uzirensi ondato oba lwe biel hai nyezi mgu hamba hizo haubali onda hula haungu uteste jabo ya umba mro ya umba bebo ngebanu wakomorendo tesha izo dizo mgwa hanza no ngabo izo ndongwe kao mnyezi mgwa hansiza zemfio za manadamu shanga bondongwe kao manadamu wai hajitumia nada bo Mwenyezi Mungu yajana kokana fantana superberina yajana bieri enken na tijindi na ndini itoka wongo ndo arenge witsisi une shautsirenge Coca-Cola we orangina wa hano na abozo nsingizo dukani yabozila Mwenyezi Mungu tsule yahumbia zila wende watsaha Mwenyezi Mungu ajana msiri wende wa kreda na batideni imana wo walwe batideni banu walo msiri banu tsonjo msiri ndini shautsinga nzonjo batideni ende wa hano dozina hata udoro horabonsi ubalawo ndumshaho wazi akozila wende wakila kwa Mwenyezi Mungu tila atsobali atayo to batideni par contre kahomba mgunjema yengu jo usedia wende harimaze njema ujo hunasio baliata ke harme tikadar menswala nazila shazila bahwambango zanzo yengu sojo kusida wanzo wende bwamba hundi wanzao bokoye hajanani huno amambiani shenwa katujo tubia wakati ndo uongo joruda ukausaube harimaze njema bengena mkerati
litijeba makatido kaza mgundrabo na bandongwe kao wae ya umbe dunia yinu hamba hajanasi huno arni kama buku mailiheni mwanadamu mzima delilo mhono mshe no mhono mme harudari na suhindo harambia gwendo yiho henu jo fanya zinunga jo hanzi wango jojo bimiso harmo wizani iho shijo shimia iho ndiho jo henda mkera labanuri ja Faransa inonsi ya kinaswara no kautsi mvinyo nruvu kautsi bange tuvu shanga boko kanga bo fantanga bo zozahula ngabo hata utsawa wafanyo zoza halali yabo mguka jaranza harumansi ya kinaswara imana bo ya jana suni yatsu interdize batso hamsiri hunundi shabatso ka eglize mbili imana bo ya jana suni yatsu amba hutsikema jekatsi mvinyo na whisky za barindi shayardi ya tamaji islamu jojo yani hizo pianga mjojo ambapo Mwenyezi Mungu kajatsauza si hatsauza bakeze njema yaonewa bahojotobia au jotokea ibengeze nongozinu na mkeradhi si wandu wanungo na nraume shandizo na baba no mando ni makamjia baha si wandu raume ye karne ya mwiso yinu ridungu faida haku riransezi faiyo mrumme ngwanzo akeda honi katwanza sedemru mshalibe nyumba katwanza afanye kursu katwanza shamwende hatanga mona wa rumando labaha mrumshe wonde yadonda mbafa idaru mando ola abaha mrumengu ni kwa gari nguni kwa telefoni abonga zitolo aru majeleyo na uvantara la kilenga zibali wao nefa myahe mrumshe wajawa himaru malejeleyo haribala olade mrumengu vaziwa ngwenda atwani kwa la kileza gari hani kwa jau hafanyilo ajau zila uzonga zone sao kaya rijari fanye ndongwe kao ritoa zila dho amana zambaru musila mukaba nuye ki akhalabu izoreshane mafundi ye mrumshe ye ukansi ye mrumaro henda ta haja shamrumenge ni wajibu ya mrumshenge ni wajibu bahe ya utai zile mrumanzao bahata mbabaho na mzazaho kwa jukana amri hojuma hizo mrumaho yanzao shabahe mrumenge na afanyao wende mrume urohendo honze umonde mrume urohende hazini hende hata harwa haja ye mrumshe ya jileke zake nsamlinde ze wajibu za mrume ufungwa mrumshe ketina wajibu ado shampa ketina wajibu ado amba libera ngunge ulale nami ketina wajibu ado amba banleo jau bahate kahale mewa nonge bido ya tahe mrume ya mkubali yoka turuhusu la dovu mwe jaboko mrume baha wairumbi shoka ya esikine mrumshe shase wajibu izo piangizo leo inuri janga se harmansi zilonziro mshahara mzima kona uja uliba nyumba wangale wana ulibe sharji lazime mrumshe ya juhasede mrume jabo kwa tambilo kemali ya mrumshe ngujorume ya mrume hata honike mrumshe yode kangwanzo ikawanza asede mrume mbari kanga ona sherundi shabane za mrume ndezirumi shohorangu zijanga rifanyawe enversi leo mrume ngwanza kenzi yemenaji ya mrumshe ulibwa 700 euro na uhalo shetanda ulibwa 1000 euro na bala mrumenge haruma haziza plonji ngurengo 3000 euro makatata nguronso mrumshahe Marseille parende Monaco enda afanya mfumo hata mwezi hajone mrumshahe kadonzi maruma mwezi shaze malizila wajau katwanza jazirumile mrumshe shabalange na zinrwa jinana wanrwaji alodi ngoni okupeyo renge zila dhamana zatu pia rizisindiha imala watu lowa wahondo wanruwashe na bane akala burika wono wajomba hatondo akajolo we wahamu handu zatu we maolezo za zatu no ana shohat we renganusi atu jamanga leo zonongo zo pia zikauha ndungu kona papie mwana mshwahenge komori ngena mwana shewahele daholi jifiriha lijawandu ngojo banufanya deklarasyo hwendeho mjini hwendeho hu deklare mwana wa wandu renge mapesa hurumia wene mrumsha haho mfano au wena wandu jina na balanga wana wandu handu zao ya biduwa sedi urenge mwana mzima hendu mshe urenge mzimo hao no zotu nizofanya hao ngao joandwalo komori lo wandoze bursu wandowe ziza mijikume juu na balanga one mijiha ngwanzoma uduwe nuwa votewa na balanga wajoka balo mjini ulanga sina na mamaskini onda baki ya bidirtu wa seda bursu mbili mwanamme leo haransize dwa manazahi imalaho ya hatumia unauze darizilana ile fijola pia landu washe ezinji mrumshendo manga ya kazema luka ya ndo duba hule dhahabu ya wahemo handu zatu ya himile mangaso mesowana ya hule perankaba ya hule mbadara ya hule shano ya hule lesutu ya zenongo izo pia ngazirwa mrumshe ya boladhima mrumshe bahi ya kadamize ndata baha ngujolo la mrumsha mandaye au kazi la raona landu washe walola na au kamengo nimefarudu yando la ndo mlalo wazima ula ilimrata wezina
ikari sarondo ashawa sawarenge ndongoze haliyo mrumshe ngo kwipe mrumshe ngummashiyo ngumligo bia wadunga na wende Turki wende Dubai vakansi wapasha wasi Komori wende wadorenga loteli wela la wazima no amenajane malaho longo la loha longo jola lo hangu hamamri ya lo la mndu umo kwipe umule nkabo umule ndini hata ngondo ya lolo umule levao umule ja umpangie ola mrumshe na mrumshe ingama nzono ngwendi banraumu ito sinotso kazi nunga sina pari ya responsabilite Nsuwa bahaki, shanga sina pari ya responsabilite. Gasi washashi si wanrashe kwa meka o, mrungo nemru mshaha tasaya, kujaparo monaniyo humuzi sokesa inula niyo dabi. Na weze kontinga mgabo kaungwa onoze kontingwa uonawe zinjao nezila wao. Ujo nemru mshaha ngondo alimukumbi, jana na leo habala mapesa kutujata la laondabi, titanfu. Ujo nemru mshaha hende haruangua hajabala nguvayo kutujata zilango ya zulaji. Na yomengo nimeze dwa manaza mrumme dodo tunde mrumshahi mbendu ne unikando yengari lawe KFC balo jabanini huluje bomruli bao milweroni ona won lo ne espace ya huni jarme continue nao unjao ze sortine ze antro angaloze mouvement pia zlarme konti ai e mapesa balandarmo yansazi mana ngekuja paro jamu zisema pesa lo libije shabahi hazima hendarmo kumbi hapara hendarmo kumbi hapare ndalo zema na mshwa hanjo msangoni balanja yeo mwanamme wabo kansa borende ngabwa nome kangwa dazwa funye macho paskeza unga zendao ngwa joko balwandu washango ndo fanya tobi ambi weni kwa mapesa sha isanfutu mema atangwa joki ponao ngwa hulao zen kabangwa ngwa hulao ze costume isanfutu umuhima haondao donc urishavire bwanrao menusu ya hatu ngamfanyona hii zedo amana ngazi swao na ingarizi juao ndro tena hauzena haukae preuve ndazinu wanra shatondo werengana longari zambao na mkera adhiriheze pabileji ye preuve ndazinu wanzo ndarmo kumbi kutina donc ngabumana mshangure ngo hamada we haureme mapumpwa unikese nkisairo hende mrumshao mrumao katsushindo hokipe nga oblige unji arme sensi yo ana hatu aloko morise pareil wongo na jomba hunu ngo na huwa hunu kwatu wa ukipe ndungu ko hunaka na manashe wa hengeli kola unge jau katutso mweshelo kabalanga mina manashe wangu lele ko linga nzabe banka abanga nzabe banguo na nitahadharati ndo rubani hangu manamshe vozinzanji ya hajomrenga hadombe mapesa hauma na mauja unono halafu mjo musoni rudo shango ke manatu ari ngwafanywa jafanja na bonga mwanangu bozangali ngubambo zangali ngwena mapesa ngutezo shaka mtsa mjezi la zilandabi shesa mjo mishale kafali jirinde sama mzo mjisa shahitwa izo piandi izo bwa Komori hai yebengea amazani mabienu kanyi wanaume na mkerathi bazinu ngasina funfu jabokonga bwandu ashebao wajirenda wari ngwafanyo hazi wando maura kwa sina karatasi haungu walibo mshara mtitira hane mwana msheba yokiri ngabwandu aume walibo mapesa mashashirano wandu washe shwandu washongwa nzwa kebo juu ikeba la ondeze hazi wondo wadone mapesa yabo lazima ambezo wanzao haunga tingo mtushe mshara soa ili yabo baba hiwa jikere wajirende jau wadiwaza ukanga bofumvuku ukawe mwanamma haho kana uja ulizingara rumumrume ya ulola wanaho aho kana uja ulifanya rumumrume ya ulola lobo lwe mwade ulona malanzo uhandwa na mwanamma haho atsojoja uzifanya ye mwanaho atsojoja uzifanya bata mzaza haho ngabo ngwe kaongizo wajibu ikao famia mwanaho mwanamma haho ja ukanoja uzifanya ngabo turi ka wilolongilo picha omdutsomba ngendolani ngena mrumolo marengweni yo vadori haruma mana mshe hotoka na mrumme yo humlatsa haruma ndongozi njibenge balanga unana ndongo shawi yo suraya jaboko mrumme bahe yo vadori hotoka ukene mrumshaho ukenazi na lahamba mzaza fulani mbaba fulani kabati juma hizo harmo binadamu yo shewo ihu yo staranku yabo huni kwa valori hotoamba mzaza fulani mbaba fulani ya jahando ola bien sûr la fseno ngozo pia mjaba hamjamzivuriza rijimundo arme aferi inu c'est normal vengenga nzore lezeba nuka ni miji na mtafadhali ni miji za ngozinu runde swawiri Nrensi baba nungari joka ngabwa bababu wasawati lo harmaze piege ngabwa babeka ngabwa nruhunua joka ya mimi tihanana ndongo fulani rekama na mme rekama na mshe amjokenu wakati njo ndata zinongo zinzi tokea owaze wako anauniba nafasi
wajifanya madela meria moroni wahanse mishahara yanusi wa baba wahe mira moroni wadingo nikwe ni mwezi na balako atsina hazi shando tsokaya mzee fulani kaka jani kwae zi 20 zahe maudu wajano ngobanu kanahu sedani baki haune bama pesa banu ngamjojuli haniha ngiyo sawa nemiji owaze wao ngabwandu walofanansa banu wa metrize owaze wa miji watu wao rangu wandu wendeswe miji wandu wa umewa lo banu wajwe baze maliza mji nofanyezo wanzao watsohanza maudu sahula wende wahunda na sanction rangu wandu wa ashe wajwa zetu wabiambi wazifanyao harume miji atu inu nizoare ndo banu walidoka maudu resahula tuchondao hatu wa urifanywa jao wahansu kaheni mwezi ifo apare mazenfu wa mji wawere 200 euro ya weishe mfu wa mji yatu yenda hazini yatu na ndongo ya undamri ya mpare ni mwezatu ngomera 200 euro valangu hulo zilambi zahe maudu zehenda hotengweni hao handu zahe zitijohezo habo juu yonde mane kao leo inu ngabo mwana na mnamwana senongo izoka mtuzelewa wandrao pia watu alili ya waze wa hatu wa mijini wa wahansi zoka helu sikuna hundo mshara wahangu wa 1500 gabidon ju 600 euro ne remze fulani ni ju 600 euro ne rem shababi fulani maudu nenda tsunda neze kufurunzi fanyozi nunzi jwa ukaya gazi jonda usiku zila ye wandrao wangu wakao ji wa ntere hadisini izonde sijiriyo na bado wazi walangu wadoazo kango na hanaha ongazi jowa hunda maudu kamsono kabwa nyumli wainga mjoka ufanya donc unarengeze miji ze sanctions zinuna zirengwa heheli za kaudorengwa hoaze watu wakane miji rakama habanu rendao yetilo rendao rajiza imashemfwa mjuano mehone sirikali ya bala sikari jeba bengo ngo mafoto miji na ukabana mashemfwa mjimi jingo umidi gabo wano mehone gwa nzima ngabo mazemfwa mjonde sawe miji mila nanti wanu wahegwa nzima wanu wahanswa heze wanu watso hanzazali no wanando gwadwenda werwa wenda obe harume sirikali wanwe jaretewa shaka mjaparu waonawarenga karari za milanansi za tobia madazinu izo kazi jawahusu walezo azalika tutahawo zisezo izo ajowo zisade mriyahi maleo yamde ya mahala dabwanzo aja swale jumahunu wa buha mashababi wa mbati je dabonuro elfatu yondo fanyaja wa juhanro wa mbati jau waonda wema zemfa mjua wanome wao shaza feri za kimilanansi izongizo no wanruwa milanansi wa miji ondo walo mashefu yabo tabokwe mazemfu mjua no anungo limitengo wa madesani mehar ma certaines choses donc urijal mwambia nuka ebano miji mkansi nungo hamada zila mfanye karari hamada zinunga mjoka uzirengaji wanruwa ili warenda nai ngamtingo hisha mji mwishoka ngabo mriare ngamnama na mlazio ye mrade nose mrolato lwa mjini halabwa shawa nwendo werengana ofanze tobia zila ngizo amatino za wahusu haukaya ngabonusuba ubala walo harmejo yila mtafadhali nimwambie ne manazi nupia banu ngabo wazee ngabo wazazi zanongo hizo ngo onizoe ngo njao mafadani ngo na mniswami chef identifier pia baho wandu wala ngo oblige wa protéger bako hulandi ho wabira lo nungo jonda wandu babangu ale waono wana nasho haona wana hao wone wana wanduaza zonde warenge wana watiti wana hema bani hao wana hao wajuhu ngondo mbio nao bala haranse mrumehu no asikomora ubalange komore mrumaha manga shabala zembiondo bala pia do chamfu wana titi yatsokana umo ndani hata abani bala tangaza mbao mrani ngaza mbao mjini il s'en fout ou elle s'en fout il s'en fout ou elle s'en fout sanongo hizo na mje wakati nyimiji hezenongo zinu mfanye mabunjilo ya miji mkensi mwehensi kanuni za heze twabia zaho wana hatu wana ashe wale wao wepariswa we trene uharumaze place publiki no watsouri ya wanjiao mavalani no roha hama wandu walolana no wana ume watilanoze kuplu wetemi hanonsi ngoni wezungulia no wababa wakonsi ya harumaze place we babarana karitsudziha so pianga zijulao womiswabo la juhola tende wadungana si haki Senongozo pia na msane rundenzia ya hazo bezongizo mijini ngazione hao ndro ngwaja afisheyo ngwadunga nawo wawalandro ababaila au mashababi wazingara ne mihono paske senongozo zendata zwa depase kwa tushinono kabanunga se armalie publika au jau wanashe separei ngwatila ne mihono nsingoni ngwazingara nawo ngwa ani hata ngwakona klanza hao wala makopini walo harmazo to biazila ngondo efanya joshola hao longare ndo maluja longare ndo golden tulip longare la doma la fulani zonongo hizo pia yo mjinga mfikirio
Wo mjinga mfikirio ndongo ndinga mzao ndongo zoji. Dumana kana taba namba kakamfanya madofanya evaluation mwetsa hawa andu ma psikologu na mahili ni masosiologu swa mahani we jahar mwemiji we fanya mikoonsi we dunga na mavoka mande yorao na juze konferansi ya fanywa mbeni ni metro futu muna metro idrisi mze mwinyi na wala wakahula madu evalue mbabi ye zonongo zahe ze delinkansi zijirio mijini neze akti za barbarism zijirio mwasana madojo komjiwa haturikana wana kuume do wana wadoka na mbahila banu raka wajua leonu wajarinde hamengo miraru ngamwishiyao ngabo mjibanutso wasa wa nyumbazasa za tulamro juzi shara hanja identifio mji demana nswambe dossier hiyo badala rao nazila za homji ula wakane mwana asisomro nyumani vanu ngabo za jiri mjini hwasa tena mji watulwa nyumba mro za tulwa mro no mji sindaila rayo na juzi ya nsini mapanga ya he police municipal ya tulwa mro mji wasa tena shara hanja shindane identifie shati somwe postodeo ya ukanga bo mji wa repete zenongo za fanyishiha hula mjini wakaye mri asisemana ho nyumani watia nyumba za samro katsina nsuzo wa zabani yapo zenongo de hali no atandi yabwe mijinga jenda we hali no atandi wangasari mwa problenge katinongo zanda na mila zokando wa behenrume walindiwa kataile jelondi warenge mapesa kama tujo fikirizindwa jini ino adhabu nziro ya rihunda ya mijinga jenda ho sijende mijijende yabo karsina nsi wanata ula mbaba alukumani abe mijina renge hukuma engware ngoni ndo wako warende hama completion nsi pia leo ino baba nuende warengo wana hao nuana nashwa hao wanroma madao warendo kaundo wanro ashengwa lalona o mavalani ngwa zungulo nao ngwa wazimoze la kilezomo ndani warende hama complice ko maana ujofanya hila mjini ya hukumlwa ukongu jojo hambe zila za mbaba ola wajilatizashe tisu izo sinongo za kojiri hali do mana wadoka malabo wadoka karari za kaurengwa mijini wandu washe separe nusu ya baba warengo watoto wao warendo kaundo wandu washa hao walona wawaju wao na nana shahao na wanao ya wongo wa haratse na hamba ndongo kwa wanao wajoju hao tuweze nguo hauke jeunesse ya leo ya wandu washalo mijini wao kwa tsura mana ulilo wongo atingo himawa na nanao umemo mabango eningari zionao Yemijisa animambioni yemijisa bakomori uwa baba hatuwa wahimi bahanu wado shuhuli warenge mapesa watoma boshoni ye mapesa la lati mapesa ondo waunde ya lati mapesa ondo madoze shala ngati ngorudi atolo maboshoni yani kwa wanatiti reka wanatiti wanaume reka wanatiti tanashi na mriswami hingari zambao yoti sino ni muyokabo nga mzingaro waze wa mijion tipa na bezo to bezonga onizo ngarambao kangabo wandu ikawo zenongo hizo ngarizienshio ngarambi wao zo ngazi nonkolwao shayoti sinonimu yokwa zonde somi jingo harmaze to bezonti cyo jambari zingare fukara handari sisibo nsinono ye mfukara handa na ajue watu ndezenongo hizo haukawa woche kwa na ushinda na watunde bemiji atunga sina wandu makomplisa harmaze nongo hizo wandu wale wao hali wandu adu haziwa ili olewa shalo kuna ujonde waleo ni mwana mshwahu mrume yendo le mvinya ule bange nje mvure bazima mne bazima yabongo joka umziar matobia zinroji ndazi urenge mwana mshwahu mwanamshe ule wewe naye we mwanamme zonongozonga zijiro mijini ruono mijiwandi sopa nyumba za walevi riwahi risalu ye shamsujo za zia hindini sharwa hirono mijibanu wa nyumba za levi na msevalio wanashe wadoka ni wana hilo mijini monele wa manashe walona hilo mijini Ebenge kwezi kairinzi yebanba zinusuje kaonga nzordo zirejezeni wakati sha ikaubidi yemijine mabavu haba hawatanganye tibeti zikaubidi yemijine mabavu watanganye tijojibwe kalon sujini hatu wapara hansambu wapara milembeni wapara zibandani wapara banda maji le sahari ukoha na mitsango ya wata faransa banu ofanya mitsango ya hafani ofanya mitsango ya indini wakansu nu faransa watwali ya wamba ila namna rakansi kitsandra ya isahari banu na ribelio nda komori litsahe hansambu watsanganye na banda maji na milembeni na zibandani mfano hadisi wa hadisi mbabi za habari za ye miji yatu yoneze tabu za ho wanatu walo yabo rifanye haziba zimabo rulona police municipale ni mji yabo rikana complicite au birlale bavu ilirijo wanane delinquency no widi nezetwa byambize ndao yo nuti jojiwe kabahani na za haju
haule wo inuri wono kaya bahani husawela huenda salimani ujasama mbo ani watsanganyihe na sima wa hadisi wazima loni sijojiwe katsono zaha juu watsanganya na bana juu na muhandani na mara fulani wa hadisi tena lebavu wake wazima zenongo izozi jonda haru madaraje kao salimani wa jona sama mbodo ni na zahani matija na jau wandua sane wawane waredwize zenongo zino wa msofu mbale bavula hangulo njojo hambe miji yote na ngezo ila bahala mijina mijauka plus rikurubiana hauwana wazimano ungadu ineze tabu zijiruwa malebavu plus awe ala mabaya mijina miji kaiti haukale weka haya na usibo watsanganya na banambwani na jau ngwa hadiso wazima yavolila bahala ukale usibo na hawende wajibane hawandika ongarjoka walolana lewe inumuri mzazahe yemhahaya shamba bahe tsola yemusibo yabomuri wa madiasani hatatani hawendo kabala usibo na hahaya izo pia nganza wandu wajuo ka aya baba harisa alifanya ngo fulani lo governor mwinyi hula nsujini na nsambu yabo kuna ujauransi wake bala nsujini na nsambu akabo tatania mfano hadisi lewele inu vice president Janfari hula nsujini na tsanda mjini wena Muhammad Hussein yabo kamna ujauransi wake bala tsanda mjini na nsujini ngani wajibu mwanebo hari yabo msanganyi hene ataho wandu pia zenongo hizo ikakamja kansira zitwala he daraja hiyo yabo ngasi harma uziro na banu wanandu wakurubiana mchojo amba mruja mzee wangu prefe mzamani mzee Ankili amjokabwe na mruja mjombangu mwada hamada wandu wabazima warangu zamani wajale woni wandu hokawo ndo adone miji wande sawa bado kurubifu wangu wakaribu hakule wa yinu hoshinda wakensi watu alilie matana no mjiwansa ambuna nansu jini wake wazima rahana mrumra jino watuka helewana izo pia zo huja ukaba ni heni watu alao wazima wandu walo wazima wandu hana mjaribiano ba wetso shamruba jino mitile josmiti nena bezono ngo hizo bolte ndawe bambe senyu hishiliana na yonde hele miji atu yo miji iliyo wandu wajula nao wenji walone miji lo zinu generation rekando wazere kade mashabab et pourquoi rawasular madala jajaino wandu atso jibana ebenge kozi amziobani rijeru honda ne harma madazi ndoaji shatskanzana mambiyenu kaya ngari juwao ukayo wanro wenji wahama bama zero lewo inuze kapitali wabwahi yemijaheze kapitali yemijaheze ngiiza ketwanze iwaone yoti ikaya bongar jori tendinu kawabo yeze kapitali ngizo nono na borendo angalia wa wandu wazima wabahi na wazima goto jondo kaya bora kwamba nilambajini hujamla aluja jawa bofumbuni ngabo wandu wenda iho wala hula wajawazayo wala jahun tujini separe ngoto jondo karazibandani ramilembenda jau valasi wandu lona damu nzima wendo enda mbeni ngoto jondo kaya balara mwaja ra salimani ra pia balala ndu wabazima waloba la waza wala wajahula na hula renda hata mitsami huli mjini de hali yo hata rijensa weni mcho jondo kaya yele bavula tulila balala ndu ngeba numani ojo kayaji bokwa ndo jomani ababo mzia yabo mjazia ndu wati yabo mazimaji wala ngani leba ilonga joko kaji kama weni waja wasisi bawo na nsaweni ngeyabo wala maweni na wala nsaweni ya dola kamsono kabori yabo wajoka himado wana wahemala wala wawane memrum babangu leo yala mala fulani na zalani mzaze yala mala fulani yabo longa joko mariwana joka ufanya tuna le bali la mikiro ibala ndo joka ufanya mikiro ndata ndo hama ye plus mumbeni rahana mwaja yebendo hababa la ndo kabala ngabo wana wa mwaja wa babaho wa mbeni engajoka ufanya ndo jabana si hana mala matsola mba Dr. Hasani habanu di fundi Hasani di ngorongo abano lamba ba mumbeni ye mu mwaja yeola bwe jilibaya ngujoka ukanda hu ngujoka wanilo hambaba ha ndo hamzati ujenda wane mbeni ha umaja Yapangu tojoke mabano ashindane na zuki wa hebu urawa ashina na mribure na badala ndo azima abidiwe mewazima waneneze nongozi hata asonsi pia yabo ikaubidi waje wakati wanruwa saneze nongozino rihunde shawiri delo muhimu yemiji na mtsanganye rijuana neze mbizinu pia wakati hizo anasha watu wana wanga tuenda rondo kabalola mbabahe hala wa mala fulani mzaza hala wa mala fulani yenda afanye tendo jashila we mijio pia ni mdungaru wa msiba haukale wo yinu kwa mrundi hokange asampursa wa mji mzima yoila wa hali okuanro wenji de hali ya meshayare menokaya zila ndongozo kampaka mru atololo mjinizo zifu hale izo hata mriye zambaba ngone hoveke
Shatsa sisonsi pia ritambali armwe aruli olangula orangwe tsanda ya ta hende hamame ndalola ulaba halola hala warangwe mbajina taje mitsami ulalola ulaba anu haswa ngamonawe helizendo lazifanyi hawaba hakomori yabo ukwandu wanjirulo hunu ndungulo ye nori olado swidi jarlo dan yabo otsi mhima rendo jaranje harma mhima madayinu mrenda za mwana wa mijimili wansimbili haja hafanyilo tendo banu hau hafanye tendo ziro mnungu joka ulahani ndo barensindo yabo sonsi pia nderatso lahani ha yabo na mjuhe ebenge kwezi ngamjoka ndo amada sika ze fikira za ndisonjia bozo tso ndisonjia sinauzia na mama nzonzie kamem abonga rjo usamihla narzie ban rijero nani harma amada zinraji na utaswa maheke tsokati tokea utsinjanai haweka tsokati offense ze fami zaho wandu wafanya zenongo zinu bayo tsinde madhumani yo hangwa na shatu wala ngamanzo babu he sanction joka exemplaire e mana intima don sikadwa bili hata nimlo Marseille no bidi mtowe sanction haukanyi de mwesho harme mijinyi nawo nyinde mwesho harme marengo nyinawo itsoka bido na asho walo Marseille owadzaza hanyu ahimisaye za nyikumbi ne machama wandu ala wahea waonane bwa mshanga ama wa hunde sala onde bahanu wende wa kensi warenge karari Yeheli majo hadise nsuma kanza msanze zelera za heze nyukumbi mwenda mabara ngule unga rjodo andi sasa fulani atasa fulani rekama ulizijaza Paris rekosha uzijaza Marseille hatuwa lokomora joko renga karari uwanasho atuwada na marenge kararu karangule ukartisi na otengweni karina udunga nawo heni banua jokanga rjon zatu haukazi la titwabia bahabo mkase ila grupu ya haweka waone handa wanuwa waili shao wabakingwa uwanga na msubutimu henyi wazaze monane mkensi mhadisi rangu mambe ukarangulewo yema chama tijinga bwali ngwamba FBI ngabwamba utijinda wabi diamani wana amtswamba machama nilingwe shabanu ekanga niwonji Marseille na mremanana zijibwe mtsahebanu mkensi mfanye mahadisi mheyaru mazerezo zinu mlabe wandu wala ukarangulewo karina ukabanu sinawo ekawa hiwa pasandu armokumbi msujwangwa jokore melandabi shana watsolabwa heki ngazi jahami wandu azaza ukazila nungo ili zibaki mfano njambe sonde zijofanyiha iyo fikira mchuwa yenga kibinadamu nga miengozi tendwa wafanya haukanga mweshelo na hao noa wazaya noa nroma hao na zitendwa madazira kangwa joka uhaba nwande minjajani wade shatsi jandenge sanction rikangwa wala boha mwaha rikaha mahamili rikaha mwezi wa muhimu na wahundilwa wakati waelewe wakorije voilà na wahundilwa wakati waonehe wakorijehe manaba nungabo zitendwe kaonga zifanyi wao kamem shai ilo banata iyo mriamba fanya kajanzabe yesi numfanya zabari ebengezo ndeze habari na kanzani mwambieni banu yabo ngamtsa oswa maha ketso kati rongwa ha zero e kati rongwa he kiasi abidi e kati vuri za kalima la ja un peu talila la kindini yoti twabia hangodo amba makalima banu tsala shaza nongo uzozi ni sababisha ni ke hajumba bileo yabata mpaka ndabo ngarjona narma madazinraji wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na ukana mpartage direct yenu s'il vous plaît marhaba